يوم الجمعة يوم البركة سيد الأيام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا بيننا ولا منا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا فتوحة العارفين بك يا رب العالمين. إن شاء الله سبحانه وتعالى harum ini dom Jumaat lari dom pag-aangkat sinamal ibadat sin tiap-tiap ibon sin Allah subhanahu wa ta'ala mattu bahadratnya. Dengan sebab yan wayruun na sarayaw-rayaw, wayroon na sa lingkat-lingkat sa taud-taud pahala. Dahil mga manusia, amuin yaon sila na inumpong hamuok tampad, humasil, humati. Sin mga kalam, kaya ba't tindon halam sin Quranul Karim, kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iban sin sunnat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Labi luwa na tuod pamanga sila manusia amuin na inumpong dain doon halawmbay sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amu sa impagyanon bay sin Allah subhanahu wa ta'ala amu na masjid. Na Nabi sallallahu alaihi wasallam nagsabda, wayroon ding ha mga tumpukan law niya kausuhan. Wayroon ding ha mga tiyumpukan si mga kausukan, dahin doon halaw si masjid. Amuin mga kausukan, wayroon hinang nilabot malingkan manuntum pa Allah. Humati singkalam sin Allah. Papagbay na tun nila rin doon hakabuhi nila inkalam sin Allah. Nalong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa nazalat alaihimus sakinah. Buat malingkan paturunan sila sin Allah subhanahu wa ta'ala maun palombi jantong nila kasakina atin ya kahanunot biamad to peace of mind kau siunuan pa sin Nabi wa ghashiyatuhumur rahmah. Ibanin mga tao yan na inumpong yan halong sin masjid na nuntong himati kallam sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pusutun sila sin rahmat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa haffathumul malaikah. Iban pagligutan sila. Yan din doon yung mga malaikat nakahadir. Piyagkukugkuyakan nila. Yung mga sila manusia amin nanuntut ilmu. Iban himahati kallam sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa dhakarahumullahu fi man indah. Iwan yung mga manusia ini, bantuhon sila sin mga malaikat din dito hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Maring sabab yan, hanian lakum, wa busyra lakum, kakuyakan, kanniyo, di nga Allah subhanahu wa ta'ala, yari kita niyo bihahon na inong pumalong sin masjid. Hamaksud humasil, insyaallah subhanahu wa ta'ala, maniyu'tiyo ayat, dahil hakallam sin Allah subhanahu wa ta'ala amuna immaha tinggi maha suci amuna yung Quran sin Allah subhanahu wa ta'ala. Doon hay ni mga maas tayo mamuda ka Islam. Insyaallah subhanahu wa ta'ala harum ini paglamit-lamitan na tuin ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala bangkilon harum ini insyaallah
amo na informan sin Allah subhanahu wa ta'ala surat Yunus ayat ka numan tagduwa pa ayat ka numan tagupat. Farman sin Allah subhanahu wa ta'ala, ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dhalika huwal fawzul azim. In ayat ini muna-muna manunjuki pamanga kasipat-sipatan sin mga sila awliya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Awliya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Muna-muna hising pagyanun awliya Allah. Nabukunin pagyanun awliya Allah tabiya gatus tabiya. Amuin yaun na sadya nagtatapakkul. Di na mga magbuha ha masjid. Di na mga hitunainin hajat niya. Di na lumaghat usahay pag napakan niya pa ahli niya. Sabab law niya amoy nilunginda na supaya kumahinang awliya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hingga inhinangon singkay mananding ha mga manos siya. Atas nila ngadto patas simbud. Amusay pagkatuon nila patas simbud, hamaksud long niya magbalta pa. Dain doon long niya manunggal pa Allah. Di na numaog ding atas simbud yaw. Dain doon na sadya nagjijikir, babas sa Quran, huon kimudda ni nang mal-ibadat yat. Sa sumagawa, nakalanggal kausara, amuin kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, impajatuhun mo rin doon halong sin kabuhin mo. Imbayta sin Allah subhanahu wa ta'ala, ayaw niyulong niya kalupahiin nasib niyo rin di hadunya. Ayaw niyo kalupahi, ilejiki niyo yari rin di halong sin dunya. Karena ingkatan pakarajaan yubah sin Allah subhanahu wa ta'ala. Manjari mo siya pa kayon. Gamanin yadto. Mahinang sabab bantuhon ko sin Allah ta'ala. Iban mahinang sabab ganapan impahala. Higanda kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kan nakabalikan salawat. Impagyanun awliyaullah. Bukun bihad to tiragbusan niya bukun. Sa sumakawa impagyanun awliyaullah subhanahu wa ta'ala ahbabuhu wal muqarrabuna ilayhi wa kullu at-ta'iina minal mu'minin. Sila na yadto mga manusya long sim mga ulama mga kakasisin Allah subhanahu wa ta'ala. Al muqarrabuna ilayhi amuin masuok kaniya. Simuok hasabab sin ammal ibadat nagkahinang nila. Wa kullu ta'iina minal mu'minin. Damikyan niya ing pagyanun awliyaullah amuin mga manusya masub magtaat fa Allah subhanahu wa ta'ala. Nampimbayta sin Allah subhanahu wa ta'ala la tansa nasibaka minad dunya. Ayaw motud ibot kalupahin nasib mo ha dunya. Bukon din doon na sadya ko halom si masjid, magbalta pa. Huminang sin ibadat, di na misang kau kumawa, atawakan lumawag na fakah, paahli mo. So in uno-uno pakaradyaan, pagtaat fa Allah subhanahu wa ta'ala, atawakan, hinang mo impardaakan kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala na tumtuma, ini ikaw mabilang na ding mga awliya Allah subhanahu wa ta'ala. Sa kalilong sin Allah subhanahu wa ta'ala, ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun.
habahasa Arab, biya madto aun din di ini pakaradyaan at tawakan kabtangan din di halom sin Quran at tawakan ayat ini subay na to salas sayon. Laong sin mga ulama habahasa Arab abilaw nila ing kabtangan yan kaya tagnaan sin ala inna manunju kilaw niya imapuas sing kabtangan yan pakaradyaan dakula. Pakaradyaan hipapatunay kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala ay bimana ipapahinang kay mo. Sambil impakaradyaan niyaon mawajib na kay mo insuway mo siya hinangon tuod. Nahafarman sin Allah subhanahu wa ta'ala ha ayat ini. Bihaddur isab katagnaan sin ala wa inna awliya Allah. Ala inna awliya Allah ay bima'na ohay kamulong niya mga mangdurungog. Biada kita ni baitaan bihaddur. Bang kamu mabaya lumawag sin sarayaw-rayaw uupihan ding hapagkahinyo manusya ding ha inasil niyo. Nawayroon na sarayaw-rayaw uupihan mapuasin Nabi sallallahu alaihi wasallam amunain mga sila awliya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hingga in Nabi sallallahu alaihi wasallam nagsabda awliyaullah alladhina idha ru'u dhukirallah. Immatan law niya awliya sin Allah subhanahu wa ta'ala sila na yan mga manusya hat musadya sila kakitaan makatumtum na fa Allah. Ang pabihaon tabiya katus tabiya. Aon na kamawmuhan din ka to tanyo magpakita kita. Biya dubdub na sadya imandungal hinalom sin pangatayan ta. On waktu makapangudyo-udyo na mga kita. Sana bang mga sila manusya amu immatan awliya sin Allah subhanahu wa ta'ala inhat mo sadya sila kakitaan makatumtum na fa Allah subhanahu wa ta'ala. Tiranan nakatumtum ko fa Allah. Damik yan long sing kay bananding nga mga ulama inhat sa jakulong niya makita awliya sin Allah subhanahu wa ta'ala biya madtulong niya tumubo halong simbigi jantung mo in habugho. Unin maksud habugho? Bukon habugho amuin pamangi. Sa humabugho kaw magselos kaw sabsin siya yaon. Masub mag-ibadat fa Allah. Di nga sabab yan umupi kaw isab uminang mag-ibadat di sin siya yaon. Ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Bunar tuod lang sin Allah subhanahu wa ta'ala. In mga sila, awliya sin Allah subhanahu wa ta'ala, la khawfun alayhim, wala hum yahzanun. Wayroon na ka na naman nila damag, iban wayroon na ka na naman nila kasusahan. Subhanallah. Abila ko natarbilang na ding mga awliya sin Allah, minsan pa uno, kapiligrohan da hindi hadon niya, di na ko dagpakan sing karamag sa lama-lama. Law sin mga ulama, aun wakto, bang sumuok na kay mumaon, in makamumula. Gamani pagsukul mo pa Allah. Mahi, sabab lang mo ipagbakunin Allah subhanahu wa ta'ala, mapuas niya kulong niya mulahon ini. Amad to. Ang kaning mga awliya sin Allah subhanahu wa ta'ala impangatayan nila di na pagdamagon hapakaradyaan dunya makamumula. Labi luwa na tuod hayawmul faza'ul akbar haadlaw
Dain doon, aunin pagyanon kubla sa laggo-laggo. Amo na inadlaw qiyamah. Yawmun la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Adlaw, di na makarihil mumpa at in anak mo, iwan pangalta mo, ba't malingkan, in pangatayan mo nagdara, pangatayan sa wasa pa Allah. Nahaadlaw yan. La khawfun alayhim. Wayroon ka na naman damag sin mga sila awliya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Wala hum yahzanun. Damik yan yung mga awliya sin Allah subhanahu wa ta'ala, di sila masusah. Hauno-uno pakaradyaan, lukatun, dahin kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Doon na ka, imauwis yung pangalta niya. Ingkawaon sin Allah ta'ala in anak niya. Ingkawaon sin Allah subhanahu wa ta'ala ingkawasan niya. Di niya ito'y pagmasusa. Sabab sin mayta. Sabab sin miyumo ko halom sin bigi jantong niya. Impagyanun al-qada'u wal-qadar. Piarat saya niya yadto. Sabab imano siya, abila siya wala namarat saya sin qada, iban sin qadar, dengan Allah subhanahu wa ta'ala, impag-iman niya yang bukun sampurna. Kung masampurna, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wal yawmil akhir, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Magparat saya ko fa Allah, parasul niya, pakitab niya, paadlaw qiyamah, iban magparat saya kau papalkantaan sin Allah subhanahu wa ta'ala marayaw iban simmangi. Min awliya sin Allah subhanahu wa ta'ala wala hum yahzanun. Di sila masusah. Bang malawa na rin doon kanila yung kanunungan nila. Alta kanunungan nila. Anak kanunungan nila. Kawasa kanunungan nila. Di ito'y pagmasusan nila. Unin pamong nila, qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Kaya darsin Allah subhanahu wa ta'ala, iwaning kabayaan pajatuhon sin Allah subhanahu wa ta'ala jumatu. Sabdamik yan, angkan sila di magkasusay mga awliya sin Allah subhanahu wa ta'ala, damik yan, miyumo kuray sabhalom simbigi jantong nila. Insadda sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ganti andalaw niya, innalawa din kay mo, labi indayaw niya rin sinalawa ito. Hari mo hipagbakin, labi marayaw yato rin dihadun niya. Dahil dito haadlaw qiyamah, hipagbak mo insya Allah subhanahu wa ta'ala. Uno ini pagbak mo haadlaw qiyamah, abila kau awliya sin Allah ta'ala. In sa laggo gagandahan ding Allah. Sa laggo dirihilan ding Allah subhanahu wa ta'ala, pa mga sila awliya sin Allah subhanahu wa ta'ala muna yung surga niya. Afarman sin Allah subhanahu wa ta'ala, innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bunal tuon. Mga sila manusia namong intuhan kulong niya Allah. Sa sumagawa bukurin maksuda ayat tini inhat sidya ko mamung intuhan ko Allah, di na ko mag-ibadat, counted na bukun. Innal ladhina qalu rabbuna Allah, bunal tuo din mga sila manusia namung intuhan ko Allah. Ang panila piyagbaynat din doon habaran nila, akamuhi nila imparda akan sin Allah, na sila na yatin awliya sin Allah. Upamahan. Minsan day numalupkaw, upamahan sa dya ini. Hibutang ta upamahan ni President Marcos yaon. Laong mo rin dito hunahan niya. President, okay na lang mo, parat saya na ako. Ikaw yung President sin Philippine ini. Na yung pangasubo. Mamarahin na bahayat to a President lang niya, okay na. Yung kimabtang sadya ko, okay na. Hari, ikaw maghinang sing kabayaan niya.
Tanto pagwaon niya ko rin doon halawman niya, ikaw matulong di mo isang hinangon-hinang ko. Kimahagad na ko president ako sa di ko isa maghinangsin kabayaan ko ipahinang kay mo, ikaw man. Nabiyad diin na in Allah subhanahu wa ta'ala. Inhat sadya ko na mong intuhan ko Allah sa sumagawa, wala mo hinang ingkatan kaya wajib kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iban wala mo tinggalan ingkatan, kaya tinggal kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Innal ladhina qalu rabbuna Allah. Bunnato rin mga sila mano siya namong intuhan ko Allah. Thumma istaqamu. Ampa sila nagpatutog din doon hamal ibadat paldaakan kanila sin Allah. Tatanazzalu alaihimul malaika. Din doon halom sin alamul barzakh. Halom sin pakulan sin mano siya yan. Tumurun im malaikat mamayta. Alla takhafu wa la tahzanu. Ayaw na kulong niya mahanggaw. Iba na yun ako masusah. Allahu Akbar. Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Iban pagkugkuyag na kamo. Hasulga tiyaga masin Allah subhanahu wa ta'ala kanniyo. Alladhina amanu wa kanu yattaqun. Biasinaki, in ayat ni manunju kidamik yan, hakasipat-sipatan si mga sila awliyaullah. Dayari kita niyo beitaan sin Allah subhanahu wa ta'ala sin dua sifat. Abila in dua sifat ini naghimun na kunon, dahin doon kay mo, timo ko, halom simbigi jantung mo na tumtumay ikaw yan, tarbilangan imbaran mo, awliya sin Allah. Unin sifat yan to, alladhina amanu. Amo im mga sila na mamarat saya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nabukunlong simbaha sa parat saya paltik-paltik. Amun imanun taklidiyun. Pag iman, paningud-singud sadya bukod. Bang tadungdungan, in ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala, inyusal niya, bang habaha sa anggalis past tense, bukod present tense, iban sin future tense. Laung niya, alladhina amanu. Past tense inyusal sin Tuhan. Unin hikmah. Napangadji sin mga sila mapantok halukatul Arabiyah. Abila laung niya imbaha sa Arab. Magpakay singkabtangan past tense sa sumakawa immaksud niya present tense. Biasin sa kaula-ula inhinang yan yaun tuod gimakauhot kan niya. Biasin hadis sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. May taon na nagsudsulga. Yukag na insulga o na piyagpasun. Na may tapas ten sinyusal sin Nabi. Biyada ko beitaan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mga sila, namong sin la ilaha illallah, muqinan fi qulubihim. Yakin sila halom sin pangatayan nila, tan tutuod. Yung pagmaanakan niya, tan tutuod, pasurun sila sin Allah Ta'ala palong sin sulha. Na alladhina amanu. Bihad to sa past tense. Amuin mga sila na mamarat saya, matan. Gimakaugot tuod, impagparat saya nila pa Allah. Bihad ti maksud niya. At ini impagparat saya nila, rasikhun. Al-imanu fi qulubihim rasikhun. Impagparat saya halong simpangatayan nila, timututog, hauno-hauno sila binaybayan. Hauno-uno kahalan, masi-masi impag-iman yaon, di magkaringgo halong simpangatayan nila. Panagnaan sifat si mga awliya. Awliya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sana, lilasaf isyadid, aw nin pagyanon iman, paltik-paltik biasin ari. Aw ni sabing pagyanon iman, paningod-singod, nainyad to. Di payat tumatarbilang ding mga awliya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hingga masampurna na rin doon halong simbigi jantung niya. Amuin sa kurang-kurang di, minsan siya makarong ayat sin Allah bang bukon wajilat qulubuhum innal ladhina amanu wa amilus salihaw innal ladhina suratul anfal katoy kuno tuan bara wajilat qulubuhum idza dhukirat ayatu berin ka tupadji kalupahan ko na mga
Zadathum imana. Amuin mga sila, bariman. Hat sadya sila makarungog, kallam sin Allah Ta'ala. Kabasaran sin Allah subhanahu wa ta'ala, wajilat qulubuhum. Bi'amad to making atawakan bi'amad to. Mangando-ngando, iban damakon, yung pangatayan nila, bang siksain sa buton. Iban si mangando-ngando, isa bang bi'amad to, marayaw, isa sa buton din doon. Amuyad to, imatan pag-iman. Nainding ha mga damikyan sifat, si mga sila awliya, sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kanu yattaqun. Yaun kan nila impagyanun at taqwa. Pain Allah subhanahu wa ta'ala, bebaitaan kita nyo damikyan, sing kasipat-sipatan sin mga muttaqun. Amuin nagmababuga fa Allah subhanahu wa ta'ala, himihinang simpardaakan sintuhan, timitinggal, dahil mga katampiang langan sintuhan. Afarman sin Allah subhanahu wa ta'ala, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Iban paglumba-lumba kamu, dumauhat sin surga sin Allah subhanahu wa ta'ala, inablang niya sin 7 lapis langit, iban 7 lapis lupa. Iban sing kaampunan niya, pag-us-us ka mo maong pagkaampunan niya, na indua pakaradyaan, iniingat ka mulong sin Allah Ta'ala. U'iddat lil muttaqin, tiyata ka maini pa mga sila nagmamabuka kan niya. Amusalong sin Allah subhanahu wa ta'ala, amuin mga sila muttaqun, alladhina yunfiquna fis sarra. Mga manusia nagnanapakah, halawang kahanong, hinabuhan yaon siya, yaon kanya ing kahayang, parasahan marayaw, yaon kanya ing pangalta. Alladhina yunfiquna fis sarra'i wad darra. Sibu dain halawang kahanong, iban halawang kasigpitan, nagnanapakarasya pa Allah. Akarna sin Allah. Wal kadhimin al ghaid. Iban kaya puan nila in pangatayan nila, atawakan indugal nila, abila sila dagpakan, sing karugal. Uliton sindukaing din kanila. Wal kadhimin al ghaidha wal 'afina 'anil nas. Ibanding ha mga sifat si mga muttaqun, 'afina 'anil nas. Baing maapun papagkahin nila manusia abila nakahinang dusa kanila. Wallahu yuhibbul muhsinin. Inallahu subhanahu wa ta'ala makasimalasah pa mga sila nagmamarayo. Amoy ni mga maas tay manghud ko aga Islam. Inbang kita niyo mawaya, mahinang dahing mga awliya, sin Allah subhanahu wa ta'ala. In pakayon na to rin doon hakabuhi ta. Iban pakauguton labi luwa halong bigi jantong ta. Impagyanun al-iman wat taqwa. Sabang yan, napakaugot mo na halong simbigi jantong mo, naingat ka. Minsan mo tarbilangon na imbaran mo inikaw yan din ang mga awliya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Im mga awliya sin Allah subhanahu wa ta'ala yadto. Sila na yadto in nakadawhad. Singkug kuyag din nga Allah subhanahu wa ta'ala din diha dunya. Dagpak paadlaw akhirah. La tabdila li kalimatillah. Bang unuin ka janji sin Allah. Pamanga sila awliya Allah, di na tumapinda. Salama-lama na yadto. Sambil na sadya kaw, muy pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala, ipaiplak da kay mo rin doon in tutungbasan hirihil kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dhalika huwal fawzul azim. Amo na yadto, indaraugan sa laggo-laggo. Daraugan sa laggo-laggo si manusia, nangangako intuhan niya Allah. Amo na ito yung daraugan sa laggo-laggo. Bukunin sa daraugan sa laggo-laggo amuin. At sadya ko nakahinang ibadat din di tiyo-tiyo da. Amo na yadto bukon. Maka mo sadya indaraugan sa laggo-laggo, abila ko makasud na palong sin surga sin Allah.
In Ahmad ibn Hanbal radiyallahu ta'ala anhu, hambuok tagda po si madhab Hanbaliyah, pagyanon. Hambuk adlaw na asubo siya. Ayyuhal imam, ya kaulong niya imam, mata yajidul abdu ta'mar raha. Kunulong niya kawatukan sin hambuk ipon, inlanab sin paghali-hali. Pangasubo biya madto, mahunit lawakan ang jawab niya. Mata yajibul abdu ta'mar raha. Kuno kabatukan sinhambok ipon, nagguguwal awliyaullah, inlanab sin paghali-hali. Nauna yung jawab si Ahmad ibn Hanbal. Buko rin jawab niya, yaon aon aircon halong simbaylong niya, pakobi si Maday sa day madto, nakahalok ko sa mabsin hagpay, bukon payad tin ta'mur raha. Lanab sin paghali-hali. Buko na mo inyaon ka, hawawa simbungang kahoy, mantiti mo biyan, kikuddan ko sinhuyop sinhangin. Bata mo na yatin lanab sin paghali-hali, bukon pa. Sa law sin Ahmad ibn Hanbal radiyallahu ta'ala anhu, yajidul abdu ta'mar raha inda awwali qadamin fil jannah. Kawatukan sadya lawng sin Ahmad ibn Hanbal, sinhambok ipon, illanab sin paghali-hali niya, awila niya ikatikang ni nang sipaksikin niya palong sin sulha. Mahiyad to. May tayo nalong sin sulha, illanab sin paghali-hali. Sablong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, liannaha hayatun bila mautin. Ingkabuhi mo halong sin sulha, salama-lama, wayroon na kamatay mo salama-lama. Wa ghinan bila faqrin. Imbakas kau miskin, purat miskin din dihadun niya. Nagluwas lungsad ko, nag-ibadat pa Allah, nakasud ko palang sin surga, dihilan ko pagdaya sa lama-lama, wayroon na kamiskin. Wa sihhatin bila marad. Iwan ka kulasog. Imbakas karya sa limurin dihadun niya. Madaran ko paginglaon, pag-ubuhon, pagsipunon, magkasakit. Narin dito halong sin surga. Kasihhat, wayroon na kasakit sa lama-lama. Damikyan halong sin surga, halong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikapag upama ko na ipadji, sintim iwan ipadji Hasan, iwan niyama yaon. Puti na imbuhok, puti na impungot, narin dito halom sin sulga. Subul sa lama-lama, wayroon na kalaas. Masalay, imputi yan, katan, way. Amuyad to, ang kanan nakapamungin Ahmad ibn Hanbal, yajidul abdu ta'mar raha inda awwali qadamin fil jannah. Kawatukan sa jasin ipon, inlanab sin paghali-hali, abila ni ikasud na ikatikang ni nang sipaksikin niya palong sin sulka. Nabangway pa, ando ayaw ko mga kupabaran mo, ba't yan na kaymin? Atin nila nabsin paghali-hali. So mo yad itong mga maastay mga huda ka Islam, in ayat, dahing hakalam sin Allah subhanahu wa ta'ala, baitaan niya kita niyo, sin kasipat-sipatan sin mga sila, awliya Allah subhanahu wa ta'ala, hari na kita niyo makahinang, at tawakan hari na to na maanggaw ta, indo asipat yat to rin doon. Ando, minsan da kumanin umupikaw, ang mga sila awliya sin Allah subhanahu wa ta'ala, upikaw, karuna inyad to, sambatan da sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kabansakan kay mo sa laggo-laggo, idha ru'u dhukirallah, inhat mo sadya sila kakitaan, makatumtum na ko pa Allah subhanahu wa ta'ala, murah-murahan, patubtubon ko na rin dito in wasiyat, misal lang tawala pamiabutin waktu. Ha? Miabot na ka. Miabot na. Pasal 7:20 bang. Aqulu ma tasma'un, wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.